Ka whakakotahi mai ngā matatini o te wānanga o Aotearoa mō tētahi whakataetai kapahaka e ki ana te mata wānanga 2015. Ka whakakao atu rātou ki Maunga Nui ki reira whakataetai ana mō te Taitara Nui. Ia rua tau ka tū te whakataetai nei, ka kitea hoki i ngā takiwā katoa e noho ana ngā whare o te wānanga o Aotearoa, hei a pōpō ka timata i te whare whakangahau o ISP. Ko etahi o ngā kaihaka no te kai takiwā o Tāmaki, te puna mātauranga ki Apakura no te Awamutu, Tainui ki Kirikiriroa, Wairiki ki Rotorua, Tauranga me te ihu takiwā. He kaupapa, hei whakakotahi te whānau, whakakotahi te wānanga, i roto i te whanaungatanga. Ko tērā i tīmata hia tēnei te mata wānanga. Ka hoki atu ngā kōrero o te mata wānanga ki te taurua mano mārima, nā kona i pupua ke te whakaaro, mā tēnei tū whakataetai e whakakotahi ai ngā wānanga, whai muri ngā mahi tohu a te karauna, ki auru atu ētahi kai tiro, kai whakahaere rānei ki te ata matapaki ngā momo mahi a te wānanga.